आकाशवाणी इम्फाल वहेंगबम राजेश न पाव पाजरी अहानबदा मरुएब पाव भारत की फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने पहलगाम टेरर अटैक अदु पाकिस्तान इरांग सागलपगी मतुंगिना भारत न मतम चाना पाकुम पीबनी इंडियन आर्म फोर्सेस न ngasi ayuk पाकिस्तान की तोंगान तोंगान मफमसिंगदा लेबा एयर डिफेंस राडार अमसुंग सिस्टम सिंग थुगाइख्रे लेबाग असि की हौजिक ओइरगबा सिक्योरिटी की मतंगदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभापति ओइदुना अवांग बथाकी मिफम ngasi पांगथोखरे इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी मणिपुर स्टेट ब्रांच ना राज्य लौरिबा थौदांगबु राज्यपाल अजय कुमार भलाना थागतपा फोंदोरकली अमसुंग ऑनलाइन की खुतांगदा टूरिस्ट पास पीबा अमसुंग मॉनिटरिंग सिस्टम ngasi बिष्णुपुर जिलादा हौदोखरे भारत की फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने पहलगाम टेरर अटैक अदु पाकिस्तान इरांग सागलपगी मतुंगिना भारत न मतम चाना पाकुम पीबनी नई दिल्ली दा मपान थौरम मंत्रालय अमसुंग ngaksel मंत्रालय न पुन्ना सिंदना पांगथोपा पावगी मिपम अमदा श्री मिश्री ने भारत न थौदोक असिबु हेना पाकथोक चौकथोपा पामबगी नते मसिदी मखोइना चथरकिबा थौंग अदुगी चपचाबा पाकुम पीबनी मांगनाई यूएन सेक्रेटरी काउंसिल दा पहलगाम टेरर अटैक की मतंगदा वारी सानरिङाइदा पाकिस्तान द रेजिस्टेंट फ्रंट की थौदांगबु यानिंगदबा फोंदोकी मांगनाई पाकिस्तान ngarang जम्मू कश्मीर दा सिख सिंगना खुंदाबा मफमसिंगदा अटैक चथरकी अमसुंग पुंछ दा लेबा गुरुद्वारा अमा थुगाइकी थौदोक अदुदा मियोय अहुम सिकी पुंछ जिला दा मियोय 13 सिखरे कया अमना अशोक अपन नंगले मांगनाई पाकिस्तान बु मालेम की टेररिज्म की हौरफमनी हाइबसी थौदोक कया दा खंगबा ngamle ओसामा बिन लादेन कदाइदा फंकी हाइबदु अमुक हन्ना निंगसिंगलुबगी दरकार ओइद्रे Pakistan has also claimed that India deliberately attacked religious sites. This is completely false again. I have made it clear that the targets were terrorist infrastructure, terrorist facilities, and locations connected clearly with incidents of cross-border terrorism into India. And it is in fact Pakistan that is misusing religious sites as a cover to in fact radicalize, direct and indoctrinate and train terrorists. पावगी मिफमदु सरुक याखिबा बियोमिका सिंह हाई लाइन ऑफ कंट्रोल द पाकिस्तान कायहुरुब तौदना कुपवारा बारामुला उरी पुंछ मैंडर अमसुंग राजौरी सेक्टर द मोटार अमसुंग हेवी आर्टिलरी सीजनदुना नोंमै कयामरुंग कापसिलकी मांगनाई थौदोक अदुदा मिचम 13 सिकी भारत लानमिनसु हंदुना नोंमै कापखी इंडियन आर्म फोर्सेस ngasi ayuk पाकिस्तान की तोंगान तोंगान मफम सिंग दे लेबा एयर डिफेंस राडर अमसुंग सिस्टम सिंग थुगाइख्रे ngaksel मंत्रालय की पाउन हाई लाहौर दे लेबा एयर डिफेंस सिस्टम मांग ताहनख्रे मंत्रालय हाई पाकिस्तान तौरलिबा अदुगी चपचाबा पाकुम भारत न पीबनी पाकिस्तान नोंपोक अमसुंग नोंचु भारत की मफम सिंग अवंतीपुरा श्रीनगर जम्मू पठानकोट अमृतसर कपूरथला जलंधर लुधियाना अदामपुर भटिंडा चंडीगढ़ नल खलोदी उत्तरलाई अमसुंग बूस्ट लेब मफमसिंग ngarang numidang drone अमसुंग मिसाइल सिजनदुना अटैक तौरनब होनरकी मदु इंटीग्रेटेड काउंटर UAS ग्रिड एंड एयर डिफेंस सिस्टम ना मांग तानकी थुगाई की बपोलम सिंग अदु मफम कयादगी लौखटपगा लोइनना अटैक अदु पाकिस्तान चथरप अटैक ने हाइबदुगी प्रमाण की दमक्तनी ngaksel मंत्रालय हाई कुपवारा बारामुला उरी पुंछ मैंडर अमसुंग राजौरी सेक्टर की लाइन ऑफ कंट्रोल दा पाकिस्तान मोटार अमसुंग आर्टिलरी सिजनदुना अतर खम लेतना नोंमै कापसिलखे लेबाग असि की हौजिक ओइरलिबा सिक्योरिटी की फिबम की मतंग दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभापति ओइदुना अवांग बथाकी मिफम मंगसी पांगतोखरे मिफम मदुदा तोंगान तोंगान ब मंत्रालय सिंग अमदी विभाग सिंग की सेक्रेटरी सिंग सरुक याकी मिफम मदुदा हौजिक ओइरलिबा लेबाग असि की सिक्योरिटी की मतंग दा जाति की ओइना सेम सानब अमदी मंत्रालय अमगा अमगा खुसम मदुना थबक तौमिनबगी मतंग दनी मिफम मदुदा प्रधानमंत्री ना मंत्रालय सिंग अमसुंग एजेंसी सिंग की मरकता अयत अपन लेतना मतेंग पाननब खंगनकी हौजिक ओइरबा फिबम असि की मतंग दा मंत्रालय सिंग सेम सारिबा सिंग अमदी थौरांग तौरिबा सिंगबु प्रधानमंत्री ना येंगसिंगकी मिफम मदुदा सिविल डिफेंस मपांग कखननबा लान पाउ संदोरपा अमसुंग फेक न्यूज मायoknaba मरुएबा इंफ्रास्ट्रक्चर लेफम सिंग मतिक चाना ngak senbagi wafam sing yauri मंत्रालय सिंग पाइखलिबा थबक थोरम सिंग तोइना येंगसिनबा प्रधानमंत्री ना सेक्रेटरी सिंग दा पौताक पीकी ngasi मिफम मदुदा कैबिनेट सेक्रेटरी पीएमओ की सीनियर ऑफिसर सिंह ngaksel गृह मंत्रालय मपानथोरम मंत्रालय इन्फॉर्मेशन अमसुंग ब्रॉडकास्टिंग पावर हक्सेल अमसुंग टेलीकम्युनिकेशन की सेक्रेटरी सिंह सरुक याकी पावगी मरकथना ब्रेक अमा
Bharat amadi Bharat ki mapalam gi airlines singda tha amada miyoi kunmanga henna air hostess amadi ground staff sing mai pakna puthokpa ngamkhraba Kingdom Aviation Institute ni. Aviation class, grooming class, soft skills, personality development, amadi interview techniques sing takpi tambiduna thaguding ki mai paklaba mahiroi kaya puthokli. Anoba batch ahongba mamalda lagliba megitang tara mapalagi haujaragani aduna ngasimag admission tawbihoro. Spoken English, spoken Hindi amadi computer nelit course sing su tambagi khudong chaba pizari. Orphan amadi relief camp ta leiba miyoi singi oine de feel ozeroi. Akupa marol gitamag Kingdom Aviation Institute All Lambulen opposite GP Women's College natraga MPP Complex Polo Ground maningdaki pau logbiu. Contact number 7005776944. ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤꯅꯤ꯫ Indian Red Cross Society na mahusana thonba khudongthibasing amasung pandemic ki matamda lawkiba thodang amasung Manipur tholiba irang asina lanjena duna sing amasung tampaki mapamsingda lairiba mioisingda mateng pangkibabu Rajapal Ajay Kumar Bhalana thagapa phongdorokli. Indian Red Cross Society Manipur State Branch sinduna ngasi Imphal gi MG Avenue da World Red Cross Day lisingani kunmanga da saruk yaraduna thoningdaba thogdok sing tholakpada Indian Red Cross Society na sem saduna leiriba adubu thagatpaga loinana miyamgi yaipanaba thabak thoram sing pangthokpada naha singna masing yamna saruk yanaba Rajapal na appeal tawki mangnai Raj Bhavan amasung Manipur Sarkar na Red Cross Society asida pangba yaba mateng pangani. Since its inception, Manipur Red Cross Society has provided swift and selfless humanitarian aid during natural and man-made disasters, epidemics and pandemics. The state has 12 active district branches in various districts, and one of their core mission, first aid, and volunteers across these 12 districts are rigorously trained to respond effectively for this in case of emergencies. Amid the ongoing ethnic crisis in Manipur, the Red Cross Society has been at the forefront, delivering critical humanitarian services. Thauramadu Rajapana nauna changalaba patron amasung vice patron singda certificate khusinaki thauram palan asiga mari lenena pangthokiba tongan tongan ba changdamnaba singda makok mathang takraba singda Rajapana certificate amasung mana khusinaki numit asiga mari lenena IRCS Bisnupur branch sinduna thama satharkiba palan thorom ngasi loisangkre Bisnupur jila gi DC conference hall da pangthopa thorom aduda jila asigi deputy commissioner Laurembam Brikamna Indian Red Cross Society na lauriba thodang sing sinthaki Indian Red Cross Society Imphal East District branch sinduna numit asiga mari lenana e dan tawgi thoromama pangthoki thoromadda myoi nipu humdoiromna e dan tawki Indian Red Cross Society Jiribam District branch su numit asi pangthoki thoromadda relief camp singda leiriba angang singda polam camrum khuchinaki Chandil Jila ki Juvenile Justice Board amasung Child Welfare Committee ngasi Social Welfare ki Commissioner cum Secretary N. Geoffrey na sangakre. Shri Geoffrey na sarkar ki sentang makhada chalairiba jila aduda leiba Children Home, Old Age Home, Sakti Sadan Home, Specialized Adoption Agency amasung Anganwadi Center singi pibam yangsinki. Deputy Commissioner ki Office ki Conference Hall da pangtopa thoram amada jila asigi Social Welfare Bibak ki official singa Commissioner ka phaminduna wafam kya khanaki hari. Ngasi ki thoram aduda jila asigi Deputy Commissioner L. Nandakumar Singh, Social Welfare ki Director Anna Arambam amasung ICDS ki Joint Director Anjali Chongtham Charuk Yaki. Prohibition of Child Marriage Act lisingani taruk amadi Protection of Children from Sexual Offence POCSO Act lisingani tarani thoigi matangda school gi oja singi oiba sensitization cum training program amanga si pangthokre lamphel da leiba SCRT gi multipurpose hall da pangthokiba thoram aduda resource person oina saruk yakiba Manipur Commission for Protection of Child Rights ki legal advisor Thiam Ras Keson hai nupi macha singna sahi tarani pan sudriba phawba aduga nupa macha singna sahi kunma thoi sudriba phawba yumban bagi lambida thong Kong Tangjin Bayati, Karigumba Sahi Sudan Luhong Batarabadi, Prohibition of Child Marriage Eki Makada, Cherak Pibayai. Ngasigi Thoromaduda ADC Imphal West K Jadumani District Child Protection Officer Pabitra Thingbaijam Imphal West ki JDO Kumukcham Susitra Saruk Yaki. Beti Bachao Beti Paros Kingamari Lenana District Administration Kaksing Higher Secondary School da Sanitary Napkin Medicine Kuchinakre. Medicine asi Kuchinabigi Marueba Pandamdi Nupi Mahiroi Singbu Sanitary ki Polam Sing Irai Laina Panganba Amasung Thagi Kongkap Lakpa Matamda Lunana Lainabagi Damaktani. Sanitary ki Polam Sing Adu District Protection Officer ICDSL Kaksing Amasung JEO Kaksing na District Administration Kaksing ki Makada Pangthokpani. Tamenglong Jila da Lamgi Watok ta Khul
ani mamang thagi kuntra da khanarakpadagi district magistrate na jilla aduda BNSS ki section 163 gi makada thamlakiba athingba adu kudaktagi loktokre jilla asigi district magistrate na thokpa cherol man hai aina amasung santi raksagi phibam pagalakpadagi kudaktagi thamlamba curfew adu loktokhibani akasbani imphal digi paw tabiri Bisnupur Jilla ki Deputy Commissioner Laurembam Brikam ngasi online ki kutangda tourist pass piba amasung monitoring system hogdokre Mini Secretariat Complex Bisnupur Conference Hall da pangthokpa thorum adu NIC Bisnupur na sinbani ngasi hogdokliba online ki kutangda tourist pass piba amasung monitoring system asigi matangda NIC District Informatics Officer Rajkumari Romitan hai tourist sing na ticket sing loba matamda kudong sadaba mayok na danabani mang hai web application asigi kutangda lamkoiba myoy sing na online gi natraga mafam adudagi ticket sing booking tawigi khudong chaba piragani mangnai thawrang asina ticket yon khibagi masing tourist lakpagi masing amasung account gi thabak manung mapan phawna uba ngamnabani Shirui Lili Kumai Lisingani Kunmanga Mapung Pana Pangtok Nabagidamak Kumai Asigi Organizing Committee gi Mute Kangbu Amaga Ngasi Raijapal Ajay Kumar Balaga Unadana Wari Sanakre Raj Bhavan da Laiba Conference Hall da Pangtok ki Mifam Aduda Kumai Asida Sanga Dariba Sempangi Matang Yauna Security gi Sexil Thorang Yauna Satok Sasingi Matang da Kupna Khanaki Hari Mifam Aduda Chief Secretary Amadi GGP Yauna Civil Amasung Police ki Makok Thongba Officer Singh Saruk Yaki Hari Amaromda Transport ki Director na Thokpa Cherol amagi matungina Thasigi Kundegi Hogodriba Sirui Lili Festival Yenglaga ISBT dagi Sirui Public Ground Pawba Bus Ahum Siengani Busing asi ayuk pung taret pung nipan amasung pung nipan minit tara mangada thagani bus bharana lupa chani oigani hari Kosem na lowa class 12 parikhada position lawra kraba mahiroi ani opagi thoroma mangasi Selin Digital na sinduna pangthokre thoroma da mahiroi ani da kudol por piduna pungning thogatki Mayai kaba nisana mahiroi kunai da piba chekeng haibasigi matangda Coalition Against Drugs and Alcohol kadana sinduna Imphal East KB High School da miyambu hena khangan bigi thoroma mapang thokre thoroma da mahiroi singda nisha sabana mangjabigi matangda akhang ai singna wangangki Kendra ki Law Singu Mantri Shivraj Singh Chauhan hairi Biksit Krishi Sankalp Abhiyan campaign laibak sinba thungbada thasi kumapandagi mathang thagi tarani thoi phawgi manungda hogdok lagani thaurang asina lawmi singi marakta matamga chunaraba technology amasung anoba makhalgi maru marang singi maramda hena khanghanabani hauzik sanabgi pau Waikhom Chitradhani dagi Lining Thau Sanamahi Kang Association Asinduna Chathariba Ahan Lining Thau Sanamahi Players Memorial Kendra Wise League Kam Knockout Open Kang Tournament Lisingani Kunmanga gi ngasi sanakiba match ta Oinam Kendra na kaisang thong Kendra bu Panjal tara manga tara mari da thoikre tara manga suba Imphal Senior Women's Football League Lisingani Kunmari Kunmanga gi ngasi sanakiba match ta Manipur Police Sports Club na Youth Welfare Club bu Panjal ani sinoda thoikre ani suba Premier League Lisingani Kunmanga kuntaruki ngasi lamlong thongkhong Artificial Turf Ground da sanakiba match ta Youth Social Welfare Association Amadi Nisa Panjal Amamam Chanaduna draw chatki atopa match Amada Southern Sporting Union na All Moirang Football Association bu Panjal Mari Sinoda thoikre takwa trophy lisingani kunmari kunmanga gi ngasi sanakiba match ta FC Aisa Kakching Amadi PUBG United Angtha Panjal Amata Chanadana draw chatkre atopa match Amada KKKU Kairangna Mayang Imphal United bu Panjal Mari Amada thoikre City Club Ground Hairok Litan Makhongda Chathariba Ahum Suba Maipakpi Memorial Trophy ki ngasi sanakiba match singda Mukhai FC Thaubalna SDO Singjamai bu Panjal Amat Sinoda Wangjing United FC Junior na Yaripok FC bu Panjal manga amada thoikre Awang Lekin Thabi Football Ground Chathariba Ahan ba Awang Lekin Thabi Football Tournament lisingani kunmanga gi ngasi sanakiba match singda Salam Youth Apunba FC na MYC Maharabi bu Panjal Ahum Sinoda Amadi Lucky Star Achan Bigaina YDC Awang Potsang Kunau bu Panjal Ahum Anida Thoiki Ahum Suba MNCA Women's Under 19 One Day Trophy lisingani kunmari kunmanga gi ngasi sanaki matching da Force Ketrigauna Sedo Thamoi Buran Nifu Mangada Amadi YPHUC Lalambungna PCC Mayai Koibi wicket ahum da thoikre Rajesh Thagachari Chitradhani Aroibada Maroiba Pau Bharat ki Foreign Secretary Bikram Misri Hari Pahalgam terror attack adu Pakistan na irang sagalakpagi matungina Bharat na matamcha na pakum pibani Indian Armed Forces na ngasi ayuk Pakistan ki tongan-tongan mamapam singda laiba Air Defense Radar amasung system sing tugay kre laiba kasi ki haujik orak laiba security ki matang da Pradhan Mantri Narendra Modi na sababati oidana awang bathaki mifam mangasi pangthok kre Indian Red Cross Society Manipur State Branch na rises the loriba thokdangbu Raijapal Ajay Kumar Balana thagapa phongdorokli amasung
amasung online gi khutang da tourist pass piba amasung monitoring system ngasi Bisnupur jila da hogdokre. Pau loijare.